Hello, Tuni Kuki News. Bezose na bon chaven lem na event Tuni 4 August Nisimli August 2024 25 ay ta in Tuni ajong hi igam sungova thil so hole thil hung ho aban banin holim na in nei ki no hitin tu le tu ajong hi boina tampi umjing a hi in Kuki Chate muntina kiging jinga umding iti le ipi ahung hlunding ki hello a hi ti a hi in tu a jong hi tu hapta sunga jong hi SOO hoto center hong to khom ki diu ki ho na a hin nei diu ti a hi in center hi I het ma bangova hi I het thim na divin I het saw hi jong le neu cha ga sei beutin I topic ova I lut ma sangovin thil hi government hi ngol lo a hi in thil hi a hin gon tiengole itiam khatna mi lung leinal ama ho lung dei bang hilo a hi tieng lehin hi chu ho su lhap na dinga chu thil problem za chom hi a hin siam do jiu a hi ni je a chu inam sunga lamkai ho in jong aning ninga hangpong ta ki sei lo wanga chu I na chi ova ini cha ho a hi lo le ini don diu ho hi chu ho se hi ki su tu mo hitin hoi ta I na chi uwa vivi ho hi hen nupi ho hi hen numei naw hlang hi zong le hoi ta pan ila de wa hi tai ti pa hi aninga thupi na hi a hi in hi ze a chu kanami te ho ching thei ta to gon ene di wa hi mi khen khat a he thim lo I na lai deu ka ta sanin I he thim na divin ga sai beng katin adan chu hichi Pakistan gam ahung boy tai na ahung boy a hi le Pakistan gam sunga chu thing noi hon na sata hin su boy tieng ole hin hichi ama ho gam sung boy na chu alep do theina ding a hi lo vai le ama ho gam sung boy na chu prime minister pa thimo achan lo na dinga chu ipi bol jiwam te gam dang ho to ki boy na asim ji so gamdang ho to ki boina hin siam tiang la ama ho sung boina chung thip ji hi chi to bang tai ma chu tu a jong hi Kuki Chaten I thil thum pau hi itiam khana su ho to government ahung ki ho ba ne ei hon I deidan in seva government in ahin pi nom lo tiang la Kuki Chate sugen theiding chu to gondang ahin nei mai thewa hi ti pa chu I het thim na diwa bailam thei pe na in sewa hi in hi je a chu a hi thei ai le Kuki Chate I na chi wa ki ginding ne le don ho ki su bul hit ding ti a hin tu ni a jong chu social media za chom choma cho I vet nai le chilanga an changong thung e hi chilanga bek hi zat ong thung e ti le ki cho la chai na langa chu aman tam pi pi jong asa dan no a hin hi che ho jong hi a hi thei ai le I gam hop na sunga mo pohon ivet suyuwa ito banga anchang chu kicho tam zong le aman akal na ding dol lo a hi in hi cho hi action ila cha lo wa hi le MEITEI hon bon agam sungowa ben kum iza hlai iza nam khat ong sunga jong chu koi ma chan thilman I ma chan kal sa thei lo diu ti a control thei ai le ipi bola ei hon I control thei lo diu ham ti chu thumakai to bangai ga seo hin tin tu ni hin holim na deu hi a hi le MEITEI militant so mi som lang hi akimando in aban le birin audio analik pen chu het de wa hi in ama audio leak na chungchanga hi forensic jong anaki pelut na hi chi ho chu Supreme Court ho chan gei hi anaki tha lut a hi a hin la hi chi chu Supreme Court in ipi bola hi chi ho na hin summit no mi chi hi neu khat a fu deu poi a hoi deu khat hin tha summit no vin ti a chu request an bol kit na mail halanga chu an pi a hi tain a hin la tu ni chan ge ya hi chi audio chungchanga jong hi hol chil na phata ki nei theilo a hi lo le hi chi chu tu ni chan ge ya a hin tha summit kit nai lo ji wa chu Supreme Court in agang thei pe na hi chi audio clip chu hin pe dinga jong hi tip na anani ti ho chungchang jong hi mu a hi in hi chi ho hi aban banin het thim na divin hin sewitin mi tampin ni hin dong jiwin birin in audio thu seina audio ho chu
ti hitam I chan ge pha hitam ti a hin hi chi ho hi news ahong ki sei do lova a hi lo la thu khol hon thu hi a hin so do masanga cho ei chu nga pathin to bang a hi lawai le van til to banga ahung lung ding sei ma sa thei ki hi lo a hi za a chu in a het thiam deu ka ta sanin tu ni a report hung ki mu dan dung zu ya cho hi le in sei ki de wa hi tain hi chi chung chang jong hi ong ki sei do ki tai ni che vai ga vel cha SC ki ti chu Supreme Court ti nai chu Supreme Court in question a bol ta chu ipi bola hi chi forensic report chu tu ni chan ge ya ni hin pi lu nai lo ham agang theilam pe na hin pe lu no vin ti a hi forensic report ho hi a thu me ti pa hi mu a hi in azi chu hi chi hin hi chi birin audio leak pen chun ipi asu si na mi ti mai the wa hi hi chi birin thu sei na a thu ki sei ho chu veleu hen amit sa in jong a sei na ho jong a hi amit sa in jong hi tin e hovin birin a bom phek ta hi kya ti ho po a sei ti ho jong chu imu sa wa hi hi ji a chu hi chi audio hi Kuki Chate dinga apoya poi mo a hi in hi chi gal ahung do hi birin in a hin pat do a hi ti ho chan ge hi hi chi wa ko na chu a hi in tu a sepai ho thu sei ga ki sei han lang hi le na vei lang in a to chu na ji lang in het da hen ti tai ma khu na a to a hin aman hi chi langa mi pi hinga a pha pha sei wa nga chu aning lang khana plan gong le nga to go ni chu ama hi ti pa chu hi chi audio a chu approve a hi ni za chu tu ni a jong chu Supreme Court nin tu ni a question ana bol na a cha hi le hi chi forensic report ho chu ipi bola tu ni chan ge ya atha ni hin pi lo lai ham ipi bola ni hin pi lu nai lo ham hlathum lang a hi ta in hi chi chu I chan ge hi tam ti a hi question ana bolin agang theilam pe na nahin submit de wahi ti a jong hi het sa na to ana bole ti a hi le hi chi audio lo pen chu tu ni chan ge a hi ipi bola ki seila nai lo ham tile ama sa a chu forensic report chu anapi wa hi tain hi chi audio pen chu anapi lu no hin Supreme Court na hi a hi wanga chu an ki chin jep lo je a chu hi chi chu ananung pi ki na atha hin pikit dinga hi ananung pi wa hi hi chi wa hi Sanjeev Khana ama hi Chief Justice a hi in aban le Justice Sanjay Kumar in mail ha a chu hi chi hi o hi akichin be po in a hi lo le audio ni hin pi pau hi hoi ta in akingai thei po in a hi thei ai le hi chi hin sim to ovin lang atha nin piovin ti a hi hoi ta hin sim ovin lang nin pe ki no vin ti a hi ana pi wa hin a hin la tu a hi lathum lang hling a hi ta in koi ma chan hi chi chung chang hong ki sei do lo a hi lo vai le hi chi hi lathum lang a hlin wanga chu forensic report chu atha ahung hlun lo je a chu ahung hlun thei lo je a chu tu a hi Supreme Court in do na a hin bol ki thei hi ipgm tel Kuki Organization for Human Right Trust hon hi ta chu khat vei remind an bol ki no cho ti chu lekha na pi lut ki no wa hi chi audio chung chang chu I chan ge hi tam I people la tu ni chan ge ya thip mang ke ham ti a hi do na an bol wa lekha na pi lut je wa chu hi chi tu ni a hi Supreme Court in agang theilam pe na hi chi chung chang jong hi su felding a hi chi forensic report ho chu agang theilam pe nen atha chu nihin pe gang oven ti a hi do na thum na ana nei ki ni ti pa chu het thei ne divine se wa in hi ta chu Supreme Court in thu pi na khauta a hi nei ta a hi le chun hi chi birin thu sei na ho jong hi hoi ta khol chil na a hi nei ta de wa hi gin mo na gin chat na lin ta ome ti pa chu a hi in ananga aham ha mo hitin birin sing thu sei na ho chu tu ni chan ge a hi Indian government in jong na sa mo a nei a hi po in a hi la up thil kiti government thil kiti mo mo a process hi hung sau ji a hi hung sau na ba na chu alang khat na hi mi khen khat in
su chat vai ding sum la pa ya hi ta chu sumpi a su mang ding a hi lo le delay bol ding ti pa hi to gon anei jingji wa hi chi chan ge ya hi ana sort kha hi ti pa zo chu het thim na diwa in sewa hi in chule hi chi news khana ki mu ki dan dung chu ya chu hi le infal west a hi in infal east a hi in bisnupur a hi in hi chi ho a hi combined force on hoita operation anabol kit no win check anabol kit no win a hi le KCP active member hole pripak militant so MEITEI militant so som lang anamando veti hin mun chom choma hi anamat do wa hi in hi chi MEITEI ho hi masanga ama ho government banga chu to gon a hin nei go no ba hi le tu chunga hong ki man do wa hin aji chu hi chi PR hi ki chai ta chu PR hi a ki chaina hong so thim ta hapta izat ram khat hong ling kit ta a hi le tu a PR a hong function kit na ding hi 13 August hi chu 13 August apa na yung function panding hi ai wanga mei le ho MEITEI hon alungel wa agel khat pau chu ipiham ti ai le tu le tu ai PR lo hi ti a hi to gon a hin nei wa hi le ama hoi aninga ki mando wa aman cha ho phone ho a hi lo la aadhar card za chom ho ta hin amuna hi active member hi ama ho hi masanga anapanga anahai ho jong hi di lo tu le tu a panga panla a demand letter ho to hi ta chu konwa mi anasu gen theina ho hi ho to chun tu a case aja chom hi umma hi ho si hi combined force ho hin anamat do kirwa hi ti pa chu iga he theina diwa 10 MEITEI militants ho akimat na chungchanga neo khat iga hil che theinaw hi chan choi kit nin tin chule UNLF ho hi he deu chu tu le tu a he ama jong su sign a hi win hi chi UNLF ho jong hin UNLF 10 General Assembly hi ananei win ti chu avei som channa assembly ananei win hi chi assembly na a hi khundong bam Pambay ama hi chairman ding in hlendo na ananei ve ti ho jong hi mu ai kinin tu le tu a jong hi MEITEI ho jong hi ki GOTNA na sata neu chu e ho hin tu ni a hi igel wa hi le CSO langa lam kai hi hen inam sunga lam kai hi hen a hi lo le nam se pai langa lam kai ho hi jong le iga wai mo jiwa e ho hin gal ki cha hi tam tu a ceasefire peace ti ho a i boy wang wa ama ho hi aning lang khana e ho sanga ki to mo zo hiu chu a hi zong le aning lang khana ki GOTNA phata neu chu arambai ho jong tu a hi hoi ta ki gong hi chu a ki got ban wa jong chu hi chi ama ho ahung ki pat ma sanga hi milong ho hi ki til do hen lang milong ho hin pan hin law hen lang ku ki chate to hung ki boy hen lang hi chi ki ka hi e ho ki jep le ti hi ama ho to go ne chu tu a jong hi ga velo chun arambai ho ki manin hi ti hi khoti khalo chu aji chu ipgm tele governor ahung ki hiela chu arambai ho hin thal za thumle ti hos ana summit no wa governor pa khutna agapi lu no wa governor pa anakimu pi wa ahi the ai le arambai kiti member hoi namat thelo di wa hi ti chu arambai la leader pa vo pi jong hi tu ni chan ge NIA case izanam khat nei chu ahi wanga chu ama hi hi chi center hi hen state hi hen hi chi force hola hi ki sel do dinga hi thupi aneu chu nakimu sa lo ding nakisel ding ti chu a got tho chu ahi wanga chu aning lang khana hi ama ho hin na sata ki GOTNA ku ki chate chunga hi I to banga action la ding ham to ahi gal ta hung pot nai lo hi ti ai ki GOTNA hi amazing of ti pa jong hi isu me lo divin kanami te ho kain tem ke ne hi chule MEITEI government in district atha kisim na mun ho a hi police station na SDPO post ho tha hon ding hi chu ho hi to gon a hin nei viti a hi in hi chu jan ha jong chu in sei ta win kangpo pi a hi in tengno pal a hi in kamjong a hi in phelzol no ne ki ti ho hi district tha hong ki sim a hi dong chu ya chu ama ho thil gon ho hi even ai le chun lo to ki kal lo hi chu
hi wanga chu a plan hi a chombe langa a hei ki jiu chu hi chi lo to ki kal lo a hi wanga chu apan la dan ho hi chi ho a hi SDPO ho a hin koi wa hi le migilo ho thing noi ho control dan jong hong no min tin operation ball na mun ho jong hong no min tin ti hi a se le a ho ya hoi chu ai wanga chu ama ho tup le doi hi a chom lang khana hi chi a hi ti pa jong hi isu mil lo deu a hin tu ni a hi army ki ti chun army chun hiang Indian pumpi chu avian a hinai a hin la operation ball ding ting le state government lam kai lo wa chu ama ho achang se abol thelo cho PR hoita hung hen lang PR hi full thana hung hen lang hi lewang chu thu anei deu chu a hi wanga chu hi chi PR tu a eho gam sunga PR ho hi PR full thet hi lo chu a ling se na hi lo chu animated ho hi bo chu hi za a chu hi chi wa hi ama hon a het no cho rule hi is a chu state police ho hi a hin ki pui jiwa combine a hi a bol jiu cha ban la ma ho hin gam a het lo chu gam he mi ho state police ho jaw lo na chu ama hon jong thu nei ki lo hi za a chu ama ho hin state force ho mang cha a hi operation a bol jiwa mat ding ting la ama hon pan la jiwa hi ta chu alam kai amo po chu state government hiding a hi wa nga action la chu ama ho hi ji chu hi za a chu zan la a jong chu boina I chan ham khat I hlun a ho jong mu a hi in hi cho chu in jole hin sayo hi tin abana hi ka vekil lew han national news za chom choma jong ki so I mu ta deu ta sanin zan hi a hong ki so do a hin la hi chi hi Thursday ni a thil hung a hi tain ti chu haptama sa thil hung a hi tain Manipur gam sunga kona student ni hi Delhi a lekha simdinga chi khat hi a hi le government na hall a hin government na to na hola ngeta chu in lo a in bara umuwa khat hi a hi le BA July third year a hi ta in third year hin political science ala a ti jong hi a ki ji in a hi le hi chi te ni hi tui chodinga hi dugana aga chewa hi le mi li pasal mi li mel hello mi li hi ahungwin chemcha hi ain sut paijing ati hi chi chemcha cho ain sut paijing wa hi le ani ni hlona wang hi wang phat ta chon ani hing do hlonin athi hlon po in hi jong le hi chiwa mi li hola mi thum hi amando win mi khat pa wang hi tu chan ge a hi police one mat na dinga to gon anei jing ve ti a in hi chi thil so hi North Delhi Vijaynagar kitina hi chi area sunga thil so a hi ti a in akitong khate ni jong hi zeri a hi lo le sefer amani hi a hi ti hi ega het thein de wa neo cha hin se wa in a hi le hi chi chung chang hi ipi bola in se hom hi chi hi mi zo se ni he sa wa hi a hin la kaga sei nom chu a hi le Eiho hi gam nei lo te hi ven hi za a chu gam danga I chi ting le ki gen thei ai tu a jong hi ga velo chun Manipur ho hi thip na chi na hola pot no hi chu third year jila pot no gam danga hi chu ai wanga kol la vaila ai hung kho sa teng le ha sat dan chu I gam nei lo je wa tu ni a jong hi Kuki Chate mun tina ki thang chu mun tina ki than ba na chu I na zo si a hi I gam a hi lo ja chu I dei bang jong ki bol thei lo min agam nei hon a bol jong ki bol thei lo ai hi za chu a hi thei ai le tu chunga separate administration idel pau hi amita kimen hoita I pomova I tosot nova kilung to tai pan ila lo wa hi le tu a IGENTHEI na ho hi I ma cha hi lo ding ai mi gamai chi diu mi so a diu ka gama hi tin jong lew han ni chlai jong chu min so a I bol ding ai in hi za chu hi chi ho a lo na dinga chu kana mi te ho mo to thei hi ta po ve ei hon jong ki got na phata I ni wa ngai tai I gam sungo hi iti isim phat diu ham ti pa hi ingai to wa alin aniawin
lungiel isen phat wa hi tai ti chu ka sei do no min chule I chen Khompi melong ho na to hi ga belo chun hi chi hi news za chom chom a jong ki the hi in a hin la dang ho chu ga ha sei sau daw hi ten a ji chu ama hon cho ama mai the wa hi in to a hi Senapati district sunga jong hi data collect a bolvin non local ho jo se hi data hoi ta lalut da ve ti ho jong hi mo hi chi non local ho ichi to banga data ala lut theiwa ama ho thunoya akoi theiwa to gon hi chi to bang hi register abol ta vaile I chan ge ya ki GOTNA nei vam I chen Khompi ho MEITEI ho keu hilowa milong hon jong I chan ge ya ki GOTNA nei vam ti pa cho hi chiwa ko na jong I mu theu cho e ho hi tu ni chan ge ya hi SA I thu mu wa I pen wang wa hi ki GOTNA I ma sam nai lo chu tu a hi ETM khanai chen Khompi ho hin ki ging lo bi a hin bol kit han lang hele e hon I sei deu chu I piam ki ging lo hela gal I hin bol hu mu win tha chimit ding hin go win hi chi I sei kalwa lu wa chu sei ding dang lo min hi chi chan ge ya MEITEI hon ei bola I tha chimit go ta tu ni chan ge ai ho ki pang khom thailo inam sung wa khat la khat ki dem na khat la khat ki sei si na ki bol jing na la ya new cha gal ahung thip tai ti le ho hing ki bol pe ji pau hi ai the ai la pai hlau tin in gam sung inam sung hi siam phat mong ai tai tu ni a jong hi volunteer kiti jong hi hoi tai siam tup de hi data hoi tai la de hi koi in panala am ti pa jong hi ingai to wa I gam sunga hi nan Kuki mi izat umam hi chi ho jong hi he do phat no hi tai I hon hi chi ho chu ki gong nai lo wa tu a ki phin nai lo ho hin gu thim cha to gon anei nei yeng chu aban la ma ho hi a boina khat nu chu ga ha sei sao leo hen ama mai thewa hi lawai la ei hodinga jong hi ei hodinga ki seiting la mon anakila ki jiwin ama ho zo ena pil zo ki jiwin hi za chu ka ha sei nom po in hi jong le a leader pa hi tu a hi thi le hin ka a umai iti la thi dem ti hi angai tu avet kol jing wa dam do ya hi ajen wa hi ta chu dam do ha na hi asu hing na la yo hi a hin la ma hung thi le hin I chan ge a boina ahung dem ti pa hi ki sei thei lo a hi ni za chu kanam mi te ho I ho jong I chi theu ngai tu ni I chen Khompi ho win agam sungwa ama ho permission be ya na to phallo a hi lawal ama ho het pi lowa agam sunga nan local mi thei lo ding ai ti a to gon anei ta vaile e ho SA thum ho hin tu ni chan ge ki GOTNA I pi nei vam ahi le tunia SA thum ho chu population izat hi wam tu ni chan ge ya hoi ta pangkhom ho chu mi izat hi wam ahi lo le nan local igam sungwa hi mi izat umam na hi chu ho hi I ma chai kho lo pa lungdon ta chu ahi le gal hung thut kit ta hen lang le kiging lo he lai ti kit deu ham ahi lo wai le hi chi ahung ding anaki sei zinga ahi wa nga chu tu ahi kiging lo hela min gal hin bol khum wa mi hi zat ki thikit ti a hi hi ta chu black day iman man jing deu ham a hi lawai le ipil to wa tu chunga min kiging lo hela tha chimit ding e GOTNAO hi lesona ikila wa hi chiwa ko na chu tu a hi kiging sa de ma yu mu wa izit evei hoita event deu ham hi chi ikigel phat no ngai a hi zanla athil so jong chu ga velo chun hichiwa hi sipei hon mi mandinga ahung ovin hichi injawa ka seima banga chu patrolling a chi a hi lo le operation bolding a hi le local police local government panglowa chu a bol theilo chu hi chi jong hi ka seina kum khat bal a hi tai a hi the a hi le Eiho hi Manipur government dowa pang I hi win hichi Manipur government idei ta lo wa hi le igam sunga jong hi sa lo ding a hi hi cho cho I sa lo ting le army hon igamu a het lo de wa hi in hi ta chu operation jong a dei de ya tu a bol bang wa mi a dei de ya chom do bang wa hi a chom do thei lo de wa hi ti a jong hi kana sei a hi an a hin la imang po win tu ni chan ge a hi
Manipur police ho chong idim set na live in IRB jong aumin MR jong aumin Manipur government jong hoi ta function na lai a hin hi che ho igel to chi chana hi le ithil thu mu to in to ho pa hi ki to lo hi lai hi thei hen lang hi chi ba hi Manipur police khat cha jong data hen lang office jong khat cha data le tu a hi center in angai to ding chu ipm administration in ngai to pi di chu separate pa chu sei lo hela amon khat sunga hin gon pi chu ai le administration pa hi iwa no vi administration pa kisim do na dinga chu administration ana sa chu sumang hi tin atha sim ding hi ti le tu ni chan ge a thu imat hi wa GENTHEI ha sana ito jingu chu to a iso pi pau jong hi CID hi lo hel khat hi chu ai wanga koima ki kita sanjo ta lo chu Manipur police igam sunga jong le kinep na a hi poi kita asan lo wa hi ti pa chu jan la jong chu a phot chit na hi chu iso pi pau jong chu ID an ke dal ha kit na lai gin mo na hung sang deu deu kit na lai ichi chu kizep li ta hen lang hi le koi wang se de ong e ho ki wang si chula MEITEI ho ki pa kit ta chula hi chi to bang chu hin tin tu a chong hi MEITEI news ho khu ga veleu chun jan hla a hi chi to bang hi Kuki te na bolovin ama ho le ama ho hi tin na ki soi sa avin hi ta hi a ki bol ve ti ho chan ge hu a se u chu e u jing a se u ta chu mi ho lim na yu mum jing pau hi dei lo chu chule hi chi ho chu police hon resignation pe han lang ele alhalo ki tang chet cheng dis hi chi ke tan lo na dinga chu mi pi to ki ho to o hi tin office ho kha pi leo hen alhalo chu ama ho ki phin a hi lo ja chu hung lut jing ding a hi wanga na tong lo hela suma mu duty na hi chu hi chi chu administration hi chewa hi army hon jong patrolling bolding operation bolding ki thopi ding thei poi atiwa state government a hin ngai cha tengole hi chewa hi state government khat cm do angai administration khat ki cm do lo bai le operation jong a ki bol thei ta poi a hin ti tengole hi chewa chu Eiho dinga chong advantage hi lo ong ipi bola tu ni chan ge hi chi he them lo am chewang hi lungdon ta khata hi ti hi a chai nai ga sai theu hin tin tu ni a MEITEI militant som anakimat na chung chang le biren audio leak ahung hi na hi chi chung changa Supreme Court in ipi bola tu ni chan ge ya atha ni hin pi nai lo ham ti a tip na ananei atha hin summit gang dinga tip na ananei ho hi chi chung chang ho iga kel che thei naw le igam sunga thil hung ho i sei naw hi chi chan chu hin tin itiam khana update ahung jinga hi le hi chi ho jong chu aban ban ai hin sei to kit de hi tuni Kuki news be zo se na chung che win ka ke pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen